Mutaaramu wa gĩsiasa Meru GR Kinoti Marete na ũrĩtia Meru bagetĩkĩria kũthingata atongoria ta tumumu kethera gũtĩ wĩti na mbere bakuona ariuga ũkeja kwithirwo gũtioneka wĩti na mbere kumania na ũchore wa atongoria ba Meru na munini Rais Professor Kithure Kindiki kwamba baba ingi baba bakathama na kugwata mbaru munini Rais uria wĩrĩga kumagaru obisine Rigathi Gachagua. GR ariuga wone gambare ya kwingwa gĩtine kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ria tuwa tariki 14 rigakuchiria mantu kathumba jario bamwe batongeria kuthamira rutere rwa Kindiki na bangi kuthama na gwita kugwata mbaru Rigathi Gachagua na bangi bomba gukira ki bategete kuona rutere ruria bakathingata na nimbi bakagunĩka nayo. Tuganijagua na jote katumba kuija thuki lakini kiuria giakwa igiki menya twataraga thirikari na twerirwo kuma tene ithero ikeki ne keki itanagwa na no mwanka muntu ethiro wareo kenda omba kuona kithigo na ndi kithigo gitionekene utumba kwira muntu akagitate ageta ki muntu uria kuona je komba umone na kithigo ni migambo ya JR Marete ura ni muthunji wa gĩsiasa akiamataro DP Kithure Kindiki raija gwitia na kuromba kariba Monte Kenya East mono wa Meru kumugwata na kugwata thirikari ya Rais William Ruto mbaru JR akiuga kariba tomba kugwata mbaru bate kuona kiguni kuma kiri thirikari ya utongerie thirikari ni ero kanya na ugo Kindiki wanengerwa kanya kinya wona ndio ethirwo munini o Rais Mumiru atambite kuona kiria gikumba kumania na ugwe kwithirwo wi munini o Rais ukamwira akageria guchwa rutere rungi rwa gwita nontu na au ageta nontu na ndi kiria kwenda ikumenya atia agatetheka atia we na ndikia gwika werune JR Marete na mwirite DP Kindiki na menya tukeja kwithira gutimira ndi akariba kona maturene akariba bakethira bakithikirora wa DP Rigathi Gachagua na mono bethere bakithingata makinya jawe wa munyoro akaeja na ntoto chiawe na antu bamujukia seriously kwithirwo ti maendeleo thirikari kathithia indi thirikari keja kuthithia maendeleo katuga kinyathira antu ibagitite gambare awa na ara bagikie kura chiao na abati kwenda tumirie nyatha imiaka iwiri ithatu kanena kana tukona kwina momentum wirio nyantu bakwakairi muthiene JR ariuga ntariki 14 ndiregambara Meru ririgeri kugitwa akari ni baithurane na njira ithatu ira bakathingata nyuma igambare njira ya mbere rigwita Karen Bone kuga ni kugwata mbaru thirikari ya William Ruto gwita wa munyoro ni njira ya ijiri na Bone kuga ni kuthingata Rigathi Gachagua na njira ithatu ni baraba kethera bakarirwe gone bakiuragia tweto wa munyoro kana Karen Meru igatethekatia njira mbere ne gusupport muntu kiumbe wita wa munyoro utije kirio girite kana wite kiri broad based no utije kirio girite ya ithatu ni the best ugachuria uni nonto indawa nkwenda kibabo bairi nugampa ndawa hospitali ugachuria kiri babo bairi nugatuma uni mpomba kuthomithia na bakwa batiga karenja anga nonto nandi mwana ukona ero uno onkea uno gitonga gi una ria gembe chaizi una ria geiji kana bita hospitali ngiti andikithia gishisha na twinde atunganene kuringana na sheria na katiba yetu yuga twinde ne katunganene ene andu atunganene ukethwa uni ndiumarua ndeta nkerwa nkoro ina ng'ombe ingana ndauke ng'ombe ijere nkerwa gore aga maganana ungeuga uni ndengari kwa gerwa ria gachiringi ngiri iu with equality rio kiripotra tetosha wero weekendi ria kwa rieto ni mutuge kare.